Suriye'de göçmen sağlığı merkezinde çalışıyor. Türkiye'de çalışıyorlar. Avrupa Birliği projesi kapsamında. Merkezde çalışıyorlar. Tercümanımız. Şeylerimiz de var. Çocuk arabalarımız da var. Şeker, karaciğer, Bugün kaç hasta geldi? Kaç hasta var? 30 hasta. Evet. Sen ne yapıyorsun? Gel. Kalabalık hoş geldin. Gel. Şimdi diyaliz olarak yeniden planlamasını yaptık. Bir numune örnekleri çıkacak. Çıktıktan sonra biz buraya getirip en azından birkaç yerde hizmeti devam ettirelim. Bu en son şeyde yakarak çıkmışlar ya. Koridorlar da öyleydi Sayın Valim. Koridorlar. Yani bizim öngörümüz kabaca 20 milyon civarı gibiydi. İş hastanesi. داخل عليك Böyle bir şey. ايش هذا؟ ايش اسم هذا؟ Ona vermiş. Bunu aldık. Bu aldık. Bu aldık. Ambulans ما بيخلصونا يشتري المواد الرئيسية حاليا والبندورة والبصل ضروريات ثم تنقل سيد الوالي احنا الحدود يجب لكي نبعد عن جشع التجار والله قليل يا تجيب كنا مرات خاصة وياخذوا الله ما بعرف السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. ايش اسوي يا العاب هذا؟ بيت كامل والله خلف مره هذا غير بالضبط. بيتين كامل. هذا هو ورا المحلات. بيت داخل الحقيقي الموضوع من محروق. يعني نعطيهم ارض من ارضنا. والله ما اعرف فوق الحاوي جاي من سلوك. يعني نعطيهم من ارضي 5 دوانم 10 دوانم اقول لهم خربوها سووها تله سووها ايش بدكم يسوونها بس اطلعوا منها الود الراح. ما داعي يطلعون اطلع عليهم. مين يا حاج؟ والله ما